mututuiria wa Miru TV Jumeku nitete na mbere boya ile tariki 27 mweri weli mwaka ni 2026 kanko achoweni kirendeto cia Miru TV rukere bitawa Tirimbabu na mbunge wesio mbunge kia Tigania East Mpuru Abori na ritiro ngiro kithomo kwandika arimu ba interns akiaria na nite korea kwanirwo kwawe no ntuba misara ira arimu ba korewa arawete etubana no ntuba wite kwa ngarama ya otoro Mpuru awete arimu bani baritangu ya maana mno kire maskoro mandiko to andeto Adams Muturio Dhirinja no banganete riboti. Mbunge weshigo mbunge Tigania East Mpuru Abori na rombete ministry githomo kumba kwithire gitire kwandika arimu babandiki na kandarasi no tira ba kwandika permanent and pensionable ndo utire kinyuba kumba kwitha kigunika ya arimu bangi. Hiyo ni kitu ambaye hata mtoto wangu mmoja katika interns ningefurahia. Hawa watoto hiyo pesa wanapewa ni ndogo sana. 20,000 ikikatwa pesa zote inakuwa 13,000. 13,000 yule watchman yako pale kwa gate ni 15,000. Kwa hivyo mtoto ambaye amegraduate kuandikwa 13,000 is very bad. Tunasema kwamba serikali iangalie huo mpango wa interns na kiwa Mpuru mtu Abori na support interns waandikwe permanent na wao wanapata pesa kama zile walimu wengine wanapata. Kwa hivyo interns mjue ya kwamba mko na support ya Mpuru mtu Abori. Nimeona messages zenu mingi sana. Nikuni katika mbunge tunaenda kupanga mpango yenu ya kusaidia nyinyi mkae kama wengine. Mpuru Abori akere kaita karoti manager principals but Tigania East irani onde karamana mudhara no mbecha kwithira kiwa geta na mbere kumba kwitha kitevere school cha ishombuge kenda kona igweta na mbere kumba kwitha yogira kimathomo. Mheshimiwa tumonekara several challenges including number 1 na Tigania East especially the lower zone kuna para nyingi sana na inkumea mheshimiwa has already started a program na tumanira last week but one na relief food but that is not enough ito moromba aichumia koromba more relief food kira na bara no tubachukuru ira na right muno hiyo number 1. Number 2 kuna kithomo kira ire KCBE na kithomo kira ikikuwa na mathomo mengi sana iko kwa laboratories iko kwa rooms workshops masonry computers electricity and many things tukwari reo na turakari na CS or education na other departments are concerned kenda tombote tuka in that area. There are many other challenges charimu skulu chetu nyingi they are understaffed, very seriously understaffed, especially secondary schools. Most of the schools but they get teachers BOM na itutumira a lot of money into that bakwaririra na beto baidomo na is also going to do to table na ite kwaririra ukinya parliament kenda tona yeuna ya uteto kwa kidogo. Wameleta proposals mingi sana katika area hii ambayo wanahitaji kusaidiwa serikali hasa computers sasule. Yes. Na wamenituma kwa CS education ambaye ni rafiki yangu ya kwamba wanahitaji watembelee katika Tigania East number 1 na wanahitaji computers hiyo katika shule zao number 2 na wanahitaji zaidi hasa kwanza kuna njaa upande wa Tigania East. Wanahitaji chakula kwa wingi iongezewe katika area hiyo. Kwa hivyo tuko na mambo mingi ni kuongea mambo ya elimu bila elimu itainuka katika Tigania East kwa jumla na vile ilivyo. The Mpuru Abori amona principals baiba tekanite na kanyoka mwati githomo na mwaka the yugiranda na gishuwa bunge ke Mpuru Abori akiwa na wetikia ndene mwaka yukirikirike kumba kumbetha bakeria na bagishuwa bunge bakempa kwithira bena Maxinja. Kuna principals wa Tigania East kwa jumla kuongea mambo ya elimu, kuinua elimu katika Tigania East vile ilivyo kwa jumla. Na tumesikizana eti ya kwamba elimu ya mwaka huu itakuwa use zaidi ya mwaka uliopita. Ndio. Na tumesikizana eti ya kwamba principals wapewe heshima kubwa na wazazi, wapewe heshima kubwa na watoto, wapewe heshima kubwa na wananchi kwa sababu principals ndio wanatoa uji wa akili ya mtoto, wanamwekea akili ya maisha. Kiripoti na Miru TV kumatia ni Adams Muturio wa Dhirinja.
Tutana mbere na nteta cietu nawe gavana Mutumanto Ithingia na watumbari bawe ni bathumbiti wari gavana Omeru Peter Munya na wari waziri wa urimi mithikali nturi ni kirapa koni baremerwe kureta witi na mbere kaita bakara bari utongoria nene ndipo wite atongoria baba tibatiro soka kiri Ameru kubaromba kura ringi nontu ni baremerwe kinyaniria mawirane nende bawite akari baba batere kwa tambaru utongoria bwa gavana Mutumani kenda akaomba kinyaniria witi na mbere. Thingati ba gavana Mutumanto Ithingia na arone baithukirita wari gavana Peter Munya wa mwena mithikali nturi bakiborotithire kiara kumana na bagweketha gavana Mutuma magita kwa magita. Munya ataro tugigutonya gitene. We cannot dictate it to you. Utere arara omene kenda ugutonya gitene. Itio twatoraga omena itio tukwirata kuruto no twagutonyeria gitene tukombora we sound warning nejo aroma baba aroma bakethro 2027 we are not afraid tutanagwa munyanjo ugatwethra 2027 mworegete Mutuma gavana no tawendete gavana ito amwetheria gavana against your wishes kinyana anda 2027 Mutuma gavana against your wishes ari waba united opposition lakini nire disunited bate kumenyanyana babati kurwamia Meru bonde hey wote wale wako kwa PNU anasimamisha mtu DCP inasimamisha mtu unaona bora murungu aburunga metho nyabo yadane kwa sambaratika sasa hata hawajui wasimamishe nani wamesimama wao wawili tunakaribisha wengi ndio uweze kushinda wakiwa wengi pamoja ibe yebonde bare amuba bainge kenda toiba tinda bateka waba hata watamira baroma beba bai beba bainge metheka mutano chiatiga kwenda kuthuta karore ka mwana ku karia mwana ku akogya mwekoro ogaitia karore bomba kwega na mwekoro mutana ni untu nawe gavana Mutuma borotithirite kiara kumana na bokora mokoreta taito ndiji cha Marimba kwa kanya kwa university akiuga ni bare na kanya ka gutetheria Meru na gutikio bomba gucoka kwa area Meru kagitene gaka. Mheshimiwa Munya na Mheshimiwa Lenturi ni bari ministers ba agriculture baraba batere kwithira nibo banenkanirite taito dindi ya munda yo witwa Marimba Farm nikenda Meru University ba campus ingi in South Imenti munda no yoitwa Marimba minister wa agriculture no batere kunenkera taito dindi to atira mathina ya Munya atia Marimba Farm itena taito dindi Lentore yauma atia Marimba itena taito dindi ne Mutuma Ithingia orejere kunenkera ni Mutahi Kagwe yani Mutahi Kagwe utekumenya Meru ina ugetha we minister no gutia wekere minister ire batire kunenkanira taito deed kunenkanira go ahead minister ya lands we have no objection issue title deed to the Meru University yake Marimba okuuma otera nenkanira mwanke kunenkanirwa ni minister ongi through initiative ya Mutuma Ithingia nende bwiri toro okuomba tuchokia kurubara batikumba kana katugendelea na okumba ni untu nawe Julius Mbije murungamiri wa ritingo gyo bichine ya gavana aritete mukana kire athingati omwe na atongere bakiama kia nopeu akirita murungamo wa kiama giki jura jwikitwe na Arua mekie gukuru kiamanto very clearly one support yetu the president of the Republic of Kenya William Samoei Ruto no ntoiba kumtangwe na gavana wa Meru. Number 2 no ntoiba kidi professor Kendeke ale rani metiowe ale mtoa deputy president da hizi na ale rani metoa 2027 na tokere gaira 2032 no kele ale president then kiama elekere behind the president of the Republic of Kenya and deputy wawe kwa mwisho ale coordinator wonde okiamare ale official okiamare ndene Meru County including members of assembly bale bano peo bodikerie mwito yetu kumanande
full support ike ngavana Mutuma Ntoilintia ngavana wa Meru na keja kwego wote gwata mwito jo kiama ukae kando bakwaragia kagita ga kuthikira mathina jarumirite kiwanda kia afya miezi mili nterecia makutano nikenda guchwira ntere ya gukiria kiwanda giki Bunjeru na kurubarana bakuiba kwenda itibia ngavana tubere ibare na kanya into beyond the beat kwariria bia ku revive this factory yetu ni munyore na kanya ga ku revive factory iji ni mheshimiwa Litore ore na kanya ga ku revive factory iji ende kuringana na report ira bompa kinya huku mangiti era bataukumire kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi na Mutugi wa Kiambi na tubariboti na njira y'enkinyaniro nawe mubunga wacuke gamba ng'ombe Patrick Mnene no retia siasa kuleta siasa kirema skuru na akiari ajeru mutaani urani mwandiki mnene wa NAT Meru South no retia siari kuswira ntaira mathina ya kithomo kilokera mitaratara irebatere antwa kuandamana atongoria baba retibuni kumania na ikarekare ari umire chuka girls ara siari bandamanire no tubas principal wa skuru mwandiki wetu wa Nteto Dagara Waiguna no banganite riboti mujumbe wa Chuka gamba ng'ombe Patrick Munene na tongoretie arimo banene atongore na rugamiri baitengo mwanya baithomo ndene gicigo munge giki kwaririo thina mbere bwa kithomo na kinya kigera cukuru cha gicigo munge giki Mbasaris. Tuangalie watoto wetu wakiwa shuleni, tuangalie let's cooperate together tuweze kuwasaidia. Kwa hivyo tuko hapa kama stakeholders because sisi wote tuko na mwito wa kumake sure that watoto wetu wako sawa. Arakiaria mujumbe wa Chuka gamba ng'ombe Patrick Munene wamwe mwandiki munene wa kiama kia arimo kia NAT Meru South Bwana Njeru Mutani ibareretie ntige kujereta rutaro rwa kithomo ruahi kujerwa kire cukuru yari ya Chuka ile Chuka girls lakini kandonire njira iria mapikire mamendaga kurutha maandamano na kuruta principal ndona it was the wrong path na niyo tezapotaga wana principal cukuru nwegwe na ciana no aigire kugwata wega na tukauga principal atirutite wira wega lakini as leaders kwina njira ya kuruta principal cukuru lakini tukambiria kurutha maandamano na gwita ciana ikainaga barabarani tukuga hatu kuinga ma principals mwana nuka mwira ataruwi muratire na kenjirani kumwira atenge mwalimu leo osa kurutwa wa mwira andike manira auga wa principal the fool ni mbaya ni nini aruto ni mwizi aruto mwa ka respect yali mu mange matigarate nagatwarie uma cukuru eno ka through and demonstration it will never be the same again no ndo cukuru eno ka giarie twethuku muno no tonere gukweka thie gethie twethuku nginya antu mauma cha kuthomithia kuma nja gutwike tema mienda ringi gaba kioria siasa gutia kuthongerera macukuru bakendikithia kagita karathi na yaumira ciari wamwe na watimbaru bakithomo babateri kurutha gikaro gucherengerekana ya kuthiria thina ta ino cukuru mau metu our both primary and secondaries let us avoid politics in our schools ni wiche kutwikaga nguku itethakanagiria matumbeni macio kogu tukauga cukuru tafadhali under what circumstance anokothwa kwina thina kwina the right procedure ya gutumira let us not use jaco laws so that we can be able to handle issues whether was kwina thina kwina kula mapatiri ku report kwa education kwina kwa relevant bodies kwa TIC kwa ministry lakini antu makabanga kuleta siasa cukuru me cannot support them nuntu ina amenire chairman wa Chuka girls ne kiriro siasani na mabanga kulinga siasa na cukuru is the same thing they did to Karamogi can never recover up to today na tu ina group of people machungulite machukuru huko kwetu sana na nikienda kwa baba wa ninyo monde nimere muntu narombe kura ciake na nalinga siasa ciake but let keep politics out of our schools kwa hiyo nikwitikanĩrie tukauga kintu gĩgĩtagwo peer management mwalimu ũrĩa kuona agĩtũretera thĩna tũgaikara thĩ nake mũtani twĩna ciama twĩna NAT twĩna KUPPET we have leadership tukamwĩra mwalimu things are not doing well
machukaga mang'ombe nkiripotera Meru TV ritoka mbitandagara waiguna Sana dagara weguna nonto bari botu akaribali luma wodi ya maua isiumbunge kai Gembe South neba kudetanikira bakuoni kwa dhulwa kiwiti na mbere ni atongoria bohara ba itete thina ira ba okilokera idio waseroi na kinya barabara akothokanga niba kwenda thirikari ya county kushughulikira thina hii na mpoi hapo tukomenyethwa ni mwandiki wetu wa Nteto Kome Omutia Era ngosi yetu anjera si yetu nyara mwiso lamyo na kokoro ibatu to akoro eso neso reu twasangeri nyani anto baka imno tibo bari tete simiti ne mwara baka bare aba wanjera ne nene nyara maya yaro gone liarora katokora maya kwithiri anjara enjera tuibithera twagore nyamaya ende batu toriwa mukayote mendeleo tucholela swa bani akari na tori baluluma ne ontorere mawe Gembe South baitoretie na muthoro kununa nikiraba kuibateaniritwe ni thirikari ya kaunti ya Meru mantone ya konioiti na mbere muno barabara iraba kuoko itekeleka nonto bwanko borire kuo na baithurite MCA na gavana barabara icha luluma nao mawa itethongi kwa batu itokoromba barabara ichi bwethu araka especially thai kwetete kura kukethira kwena thina nene sana nao inkomongo nao iteri kana tebu anto beto itokwenda barabara ibwethangwa ya skuru luluma barabara ithoki sana skuru yongwa ete fenced insecurity is rampant bonge kwena njira ire ao kwa kamonyo anto akochumburete anto inya bikibiki chiongwa ichi athokangire ndakacha bikibiki itora repair otei baita inya baembera bari winyo otei baita bakuona antora kamonyo mwekoro unikire mwongo ntugwengero kire indra etete ngwena ara Methodist aunika ende ni etengaramene ne sana ke family eu na imagine atongeria babwe beto theira tobweta kwena inya thina bute kweya nikaloi nika twatethia community yetu atia ngari nyekeja itombo kulukira kwetu bikibiki nyeke itombo kulukira kwetu batu nye kurubara bethra be bari to batombo kamatekanya na ngari kana bikibiki kuringana na ora barabara cietu ciethera cire rabethra betete sibitari ko itokuromba kabisa tulikano na nya sana na barabara na roe na stima interview byo bithatu batu tuketha twi sawa itokuromba barabara itokuromba roe na kinyake thama muno tulikanwe nana beto bakathoma bakandikwa ibo nyinge itopitika kinya na tore kwina thine nyinge na kwina thine nyinge muno cia bikibiki anto bare batiro kuraya muno umwe simbi wakabako batu twakuthurire na turakuthurire kinya na batakuthurire bonde no baku thira wena nafasi yewe nio ombe kinya we kugiturutira ngu erio ya kabubutia ni kiria kariba bari wa ruirwo gwongwa ni mono thoni nonto batumaira ruirwa mwerombo ne tomibakuria sisi oruinwe murike Batista Kanyaru au meobisi ne kinyenture ne abanyontore manda tombete akologia ija koloketwe itoro kethima kwe kethima tokenjiro ao ndene ya Chiefs Camp alulumenya skuru onga kotena roe. Sanitization is a big problem. Kotena roe kapisa. Waziri Baptista, tokeni ofisi mkuje kwa ground. Bere nipo ume ofisi ne? Yes, tokeni kwa ofisi. Gavana wetu mtumanto edhingia era mawaziri ya umare ofisi ne. Baptista mreke CC member for water and irrigation. Toka kwa ofisi kuja kwa ground. Kana na atakuwa loi. Yes. Baptista ito koramba non tito andeketinya barua ofisi na MD Meruasco na mongaru ado tema sokyo torona na kato kwero engineer bakeya endi to bertere tinya ruare bobona babwe ko engineer borona o aturo rato tu maira iru rwa mbone rwethera rwira shuenji roturetaira mathina ya mainge itwethera twena thina nyingi cia mirimo no tubo tumira rwira shuenji ko ito koramba tulikanwe na roe na inya sana itukuromba tulikano na barabara na inya sana itukuromba atongeria beto iyo ni kirantu rekeni koria nara ora Nairobi na Meru bokiwa tutam twe goro baba korea kana tutam no bokorea babwe ale akwendi tutam bokorea ale Nkeri Potra Meru TV kumembe mbita wakome wa Mutia.
Kana kome omutiano tubariboti na njira y'inkinyaniro na mutongoria kanisa ya SDA Pastor Marambae noretyo asangoria Baigembe batongoretwe ni abunge kutira na baria batyotyumba ibakuona otethio bwa kithomo urakumbika. Marambe ari tayari skuru ya Murera SDA. Mwandiki munene wa kanisa ya SDA Central Kenya Pastor Marandi narikitie kuga ati kithomo ni kibati gwikirwa na njira nene muno na muno akiringithagia akiugaga ati ana bamwe ni batiete skulu nundu bwa kwaga mbeca cia kubaririra fees jana nkurukia 47 kuma skulu na ya SDA ya Giotene iria ithagirwa iriyo nkakindene ya Igembe Central ya skulu ya kibinafsi. Timiwa beto kinyapo tobere chukuru ikoere na neyo heshima yo riako na chukuru ira county ne wekiendelea ira ekire area wekiendelea kinyaga kethira kiwererwa sana. And it is the only private school in this constituency, yani chukuru private ira ende nera ekurarwa kuma thero gaiti kuma thero rojene mwanka kwe yani onka chukuru yena bonding facility. MCA honorable MP wetu tobere number 1 yana ubatiete chukuru ana 47 ibo baketha bare MP oroyo ibo baketha bare president oroyo ibo baketha bare mapastors yaroyo twete tubone tubere na babona bubere Pastor Marambi endo bona muno na bariria patwe basare ndene anture ana bathome na batribo wero bwetu miaka yeyete. Maradi akiaria nteto iji alindene ya kianina ke skulu iji na rikitie kuga ati achiari ni babati kulita ngugi inene muno na kutikira ana ni bakuthoma o amwe na kuria anene ba rutere ruru ya MP wa rutere ruru mbombe kuona basare ni kukinyira ana barabati guciumba na ana banda katugeri ora bombe kiocho abanda kachieto ba ora bombe kiocho kachukuru na bathome na kwendo bwira ndakaire ire ana ari tafadhali yokie nie njukumu yenu koyokia kanya kuthoma no nturuyo ibo getha bure atongeria na we ura wambiritie skulu yeje ya SDA ya kuma rutere na Giotene narikitie kuga ati ana bari ni betiritwe bagicitaniria muno kuthoma indi bagata skulu na njira imwe kana irenge untu bukatuma kithomo gitana nyuma. Tuko kwao hatukuwa tunaachia hapa, hatukuwa tunakufa moyo. Tulikuwa mzazi akituelezea penye yako, wengi walikuwa wanakaa wanaolewa. Wakishaolewa wazazi hawashughuliki. Tulikuwa tunafuata mpaka tunamuongelesha na anarudi shuleni anaachana na mambo ya kuolewa. So kile ningependa kuambia, tuendelee kuhimiza watoto wetu wasome, sababu bila masomo maisha si rahisi. So tuwahimize wasome, waweze kuwa na papers, ndiposa waweze kuwa na maisha mazuri yajayo. Hakuna shamba ama zawadi unaweza pea mtoto wako kama si masomo. The only thing unaweza pea mtoto kama zawadi ya maisha yenye hata waisahau na itamsaidia maisha yake yote ni masomo. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Maua. Riboti ya Murithi wa bane tukira katanta kirinte tosieto rukiriro rwari nkaza cia mwanya nonto bakwithira watanirite nauni kirinte tosia Meru TV rukire weta kuraya nyuma ya kaita kati kuraya ninsokerete na mangatheti mitawatiri babu.